Nirmal kan yam biag mal ka nur online TV channel ka jan gwasa me ban rach me ban jading. Raja ban ling gwasa me raj mi be re which ka Great Penal State ka kwi jeshan bor en shiwa ko be nuare ba ko gang. Rajan chakulat gwasa me wa chi kumente re which ka Great Penal State. Shikan lada no kan buko jik ka jeshan bor. Alo bigger delegation team bikane jako buko jeke jechen bor ka dobran en shalat kaja jan mo gor no banywa ya kelo ko de lertiti de kan chamala shu gonten gor kon ken o de ko ten gor jen o mi jeram jedit ka nor online TV channel gor jen o jinde ri janwa ka nasin ko kien ki de recommend ka jan lerame de notification bell bo de jetwan ko bilarti bikan chamala shu gosnetin gor kon ken o de ko ten melat kono gwasa me jen kwi jechen bor kule la ler dan chalat men be kanit kon till la kwaren konen kap Great Penal State ngai kono gwano kanin ti kanin te terwal teten karala mo do badana dong de kume kirmi yadit de kan do badana de kan community mentre which kanasir county de kan jawra de kan ling ngai kone gwanu ka kore dana ci tuok ne ka kore nyam me ci kore nyam me ci tuok no ci kuma la governor dung Great Penal State ci ben kanasir ando badan buga je kanasir be ko ba mal be blood kam de ni SSPDF kane ne de konte la civilian la jejen bor ka do badan kana lat la maka ne ka do badan kana lat kabi kum be la no maka ne ite mo kume ke SSPDF de ni ken gwad dana sha ke station ten ke sha galatin ngai kona gwa en wo kwi kore dana ci to koron kin dang rawi wal jok kor machine war ci gatuk ano den kore dan e ci to ka so Sudan kelio du no kore la me ci ka Nasir ci kana ka shugo chu station ka Nasir lo den gwa dan tikten ta den tin gwa da mo ci kana tin kamal ko me mal de ga chu jien ci kan de lo ngodon gwa sama du no ko chinna chikaren ling ano ko kirma yadit te ko be territory nitrin wan be ka kap jirma ngai no che pagak che kep ano che wir ko ken che ka kep ano kan doro konti din war te gatin mishi mal che ben de ka jenten dundo ko kan mal kan ben tel do me de ka jen ka je mi de ko lar ga je ne ti bi ka jen re wich ko shi mal che ben tel me gor mal tene mo tel mal mi che ben ten ano ka doba mo doba dana de mal de jin ka ja ka roya dana chalat gwasa me wa ken panken ne kon la kwar Great Penal State tiken ko de ken jek kanidin kon tin la kwar wayami ke jejen bor ka de ken jek ka balet ka doba dana chalat ka ja ko ntame ala ponin in jejen bor shike jien ko chikan wishi ana bele benak kutgan ko bukurum no kon gwada dan ndong de korum tin chakula no kenede konti la kwar la governor of Penal State wa chika jien chika waka gala chal ko bi kenu je ka wayami ka dob dan de korme da pakaje kon jeje bor che keja la to ko jani kuma so Sudan che dier kane la de SSPDF che dier kan ko bi ka tek nen konti la hali bi kan ka teken re wiko bi na bi kan nak ko mi mal ben la tok de ka jien re wich kanasir de bene Unified Force sirgamen chicken shoot kane kono la hali kane gone ni je Unified Force ke de je chamat chine SSPDF chine gore weida gwada me ala Penal State authorities chigan shugo jeno big delegation kan ka jak ka gala shal ka shanga jan dangro don wan ka pairo ron kina dangro jan dangro de dich alo wale ajan changa dan dong de ko raje mo de kane lat ka ja an la an raje mo do badana dong ci kor ci de chop kaje ko lat kaje no en jejen borwe ka balet ano ka bo wona ka malakal ko ci ne tin wan ci kan ngaje gwano reaction da na ci to kan ko la jejen bor kan wani nori ci kan ngaje no to ci kan bilyan fin
ko mu kana liang pin ba kur medit ba jeno ke kuje mo chikan yu kuje no biken delegation ni biken ga jak ba ka jak ka wayami ne di bo right ka wayami ka do bada dong de kur me da pa ka je chawra mo cha je kwen you know gwada me ala SSPDF chaka look wayami ka nasir chaka look chak lung ko de ben ka nasir ki ko langur ge jeno ken de ko jok de ko wo ka malakal kami che jen bi jejen bor ba chob na ka malakal ka do bran chikan lat ke jen chikan ne de kontin la kwar ka rajdana chalat ke je way kan yu gorno bu ga chobon widami bikan bikan roy ke jejen bor ko shi kor me cha gwejen o dong de to kam SSPDF ke kam agwele force kene waya mi la dung nwari ko cha de la to ko kan nwar ma lokane long kan ne de kon non kan ne ken ejeje mishir kene ejeje bor mishir kene ka tet chika SSPDF me kuma SSPDF ngum chika non na unified force mi ne de non no de mal der teten ko jikan mali kana no ko kujemo chine ma dana le ro de chine gor na me mi le ro den tamen you know manager kwenya government of Upper Nile State moved to Galachel to engage Y Army over ceasefire. Upper Nile State authorities have decided to send a delegation to Galachel on the morning of February 24, 2024, to engage in direct dialogue with the Y Army, urging them to halt their march toward Baliet and Malakal. The government move comes amid rising tension following the Y Army rejection of the South Sudan People Defense Force disarmament effort and the reinforcement of government force in Nasser. According to sources, the Y Army strong opposed the deployment of SSPDF troops in Nasser, arguing that it was an act of provocation in response. They vowed to confront the forces not just in Nasser but along their route through Baliet with the ultimate goal of reaching Malakal town. The decision by the Upper Nile State leadership to travel to Galachel is seen as an urgent attempt to de-escalate the situation and prevent further violence. Government officials are expected to negotiate with the group, emphasizing the need for dialogue over conflicts. Observers fear that if tensions are not resolved, clash could erupt, leading to further instability in an already fragile region. The people of Upper Nile State, particularly in Malakal and surrounding areas, are on a high alert as they await the outcome of the discussion. The government has yet to release an official statement on the progress of the negotiations, but all eyes are now on Galachel as the leadership seek a peaceful resolution. Alana me men be kapchonga ne me we kum SSPD of we roda kapchonga che de che nang re wika Nasser ko jan danen cha lade ne ko na jeje bor nokan mal kume jene che back down ka ngore ko ne yorpen jene ko kume che ngode yorpen ba na ba nang ne to chike ngan ne chike de ne ken ke de ne tat mi yen lingen masini kon lat ke Y Army lat ke no ngum de ne logo de for they deploy ka Nasser chine look but for the mo mo jel ko winmi do tiano ko ba nang na chine go ron bu shubre wida binero ma kene ga Galachel ne ka Balit ka bine ga George ne ka Malakal ki bine chup ko Malakal ko mu te chi ka raj me chi kana ling chodi shor kana mi chi kan ling ba ka yit ka ke right now delegation te chala do ba jakte mu ko to kwal chi to no man chalin ka kuma wa de kan ka jakka do bran chalat ke je de kan ga jak de ko je kan ni ko ne la kwar wayami mi chi raj ka ke de mo de je lo jok chabu ben convince ni Y Army no yen ke jejen bori yen lo je jok e de ju de chi jan lat ko mo lat no e de SSPD ba lo jok je tok tel mu gor kor mi lo jok bi point en jeje bor ba lo gwa dan betin ba lo bu lo che gwa dan tegatin bi kan wo let go the kon let keten bu lo por kan men dan tegatin ano ko jen gwa dan wa ke interrupten ko men lo ka lo jeje bor wa me ken wa ka ke gwa me gan kan ro dienten na me en randa ngaje no ne me te ko mo dien me ku mi
en kume South Sudan gor jen wo dare char muto da yakan men tinita men kwali bne ideal delegation ko ne ajaka wayam la ne ko ne ajako wo malu kan lat ke wayam kene ko na lepke ke message danen bi ken lo jok kie bi korbe rom ka ta danen gwe ke jegaje de go da wo tele mi jeng de tokten ko ne me der kume South Sudan ke liu der mala de je yar da mala der riak ki che de gwa en mal kume South Sudan Nasser che chit ke witen kokien Nasser stronghold kan ware en gwa bum ne jen mi che to ko chideni che kan gwen no bikan ne de konte la jej bor bikan ka kep ko bom ka tele mi shala mal nyok ka teram de shure nyoko mu kwenga je ka Nasser en mi sha mal cha kula ya le ka nyok shi why am mi cha convince ke che chi ka rodien len kan de konten non ke de cha de cha jalo jok malat ke why am ke ne de jalo ke jok aben unified force that's it tem lo dien unified force abe and then buka na bugang chicken ben buko buka mej buka na kap melo ko longo jeje bor mej ba ya buka mu era mu cha ko lo kwanye chali ulunye ngai ke jeno jaram dan mej buka de ko lan ka chicken lat ke television ka cha lat ke media na so Sudan dial do bidien kwa ganga je neme agenda na le roda entama cha delegation cha ga ko bu je ke wayami bayeli nong le dien agenda na go de nyoy kel biata kamal bye bye